A very good evening. Notice window ki dialogue swimming tabiru punamang po han bamakta da dongki hosyale metong bramna punam putaram nok chobolo ne nei kok no na kurumjari. Notice window na ngasi khana nei ne na putong ta pugachari ba ngasi ki topic and proxy war by Kuki armed groups Naga body cyber topic asini khoigi haukiba megi tang tara humdoi dagi tholakpa khoigi hariba Naga ichilinau gi issue asida khoigi Naga ichilinau lagi da basiga mari leinana Kuki jo council na su hari banaga ichilinau taruksi makoina hatpani haidana makoina masamagna agree tawjarabo hauji phawo lenga ki maikai dagi karigumba makoi bo apha pun tawbagi interrogation tawbagi warol ngasi phawo kari su laitri adugi mathakta hari ba thoi ba thongdoksiga mari leinana United Naga Council na memorandum pishin duna Delhi gi khoigi New Delhi da chatuna khoigi Press Club of India da hariba khoigi press conference u tawki hariba press conference da India na hariba khoigi Kuki singsi proxy soina season aduna Northeast hariba khoigi Northeast region da proxy war thoe aduda natana Myanmar romdagi changsal laiba hariba Kuki singsina khoigi proxy war se thola kanda Naga body sing da yamna ot panaiba tawre haiba simasu thamli aduda natana thokriba thongdok laigidraba mkhoi taruk sigi justice su PU haibagi memorandum se specially adumakpu khoina yengba yabasi ngasi pukchariba topic asida KJC da hariba makhoi taruksi makhoina emotion da makhoina hatpani haibagi claim sima tawrak kiba leire masi lenga ki maikai dagi hoji phauba chapchana hariba press conference da thola kanda thamleiba hariba mifamduda hariba makhoi mioi singdugi mathakta KJC gi mathakta ngasi phauba karigumba khoigi interrogation chathaba phaba punbagi amata lenga ki ba amata chathaba udri aduga laiba sigi proxy war si laire habasi ngasi khaktana te Naga na thamai ngakte May 2023 tang humdagi hauriba conflict sina maram oirakanda khoigi proxy war di government of India na chathadana Kuki singsi support torga laire habasi narrative sima chauna adumak lairabani hariba khoigi ngasi pukachariba topic asida tongan ba panelist somna saruk yabiduna masa masagi ba warol kaya ma thambigani hanba muktada khoigi panelist ahum sakaminga konana takchabagi tanja dum tang mayam gi pham thamjage hanbada khoigi pabung NABAKISHORE retired IAS former chief secretary pabung utaram nokchabogloina nei kongtona khurumjari ani subada khoigi oja SHANTA oja khetrimium SHANTA spokesperson CPIM oja bisu taram nokchari Ahum subada oja SHANTA NAHAKPAM CONVENOR 14 CSO KANGLEIPAK oja SHANTA su taram nok chiri kugi oja SHANTA se hauji kitang theng na yaubirapa aduma pungakpi gani oja SHANTA busu kugi Northeast window gi maikai dagi oja SHANTA busu taram nok chiri angasigi pulchari ba topic and proxy war by Kuki armed groups Naga body cyber topic asega mari leina bi han ba wahang se pabung NABAKISHORE lakjage pabung akuigi Nagagi maikai dagi proxy war si lotion biu haidana Delhi da chatana UNC na memorandum pisali laigidraba Naga taruki justice phanghan biu haiba wafam thamli adumakpu pabung KJC gi maikai dagi makhoina tawbani makhoina hatpani emotion da hatpani haibasima claim tawrakre adu ngasi phawda pabung thoiba chahi ahum hela aba akhoi sigi conflict sida maite akhoi jiri da oiro trong lawbi da oiro any thokriba hiram mayam sida pabung ngasi phawba akhoi any organization amana media gi mamang da camera gi mamang da kauraga hairiba mioi singsi akhoi hatpani haibasi pabung ngasi phawba loop amatana claim tawraktri aduma pu handaki hariba miyamna chingna dana KNFP gi kadarna hatpani haidana akhoi chairman akhoi name deputy CM nemcha ke ben gi mapuroiba makhoi kadarna hatpani khotpani akhoi nemcha ke ben pham thadokadabani khokadabani haingai gi chairak sida ngasai gi KJC na makhoi na hatpani haidana claim tawrapadi leire adumakpu lenga ke maikai dagi karigumba thaba umpo lokhatpa leitri sigi matangda pabungi oiba mota and proxy war by Kuki arms group haragasu memorandum phanayam pisali se makhoina pisali sina hanba sunate pabung adubu handaki matang Naga
ga kuki ga thoiba handaki anirak suba kano sida haidi mamang da su thokre handaki sida pabung pishalli ba memorandum si su adum effective ogani habagi thajabadi mami yam samna ui adumapu pabung tari kamaina yeng bayai India lengagna proxy war proxy oina kuki singse dum sijinai habasu myamgi tongan ba narrative su dum thami masigi matang da pabung ge be assessment se kari kamaina yeng bi be pabung tong thambi sagi ngasi ge topic ta chenrebo wahi amamam da oina koi macha khaina neina si hariba aham bada proxy war ko proxy war se kaino habada ai koi isamangna hek war se the engage tong da ba ai koi ne he no mai kap ning da ba aduna ai koi na atopa party ma engage tawraga ai koi ge behalf ta smai tong na war se tohan ba si boi koi na proxy war ka wi khudam oina hauji ke kano se irang se horpadagi koi manipur gi CSO ya mana su masi proxy war ne adana sum haidana lakpani ada proxy war se hauji maitai gi CSO na hairam badagi adugi natna hauji ki naga gi CSO sing su proxy war ne habse yam kanna hauji se makoi gi statement natraga ate press conference ko magari ko se am su proxy war se sinare ada manipur leba situation se da proxy war se kanabu sinaraga kanabu target torino sine haribo ada mayamna understand toriba haidi phongnadi haibadi hek nungai daba adugum kharru leitabdi nate hariba ada sorangna mayamna singnari se bharat sarkar ge central security forces ko Central Security Forces they are working on behalf of the government of India ko national security ki order su natraga maintenance of law and order ki order su natraga counter insurgency ki operation do order su koi central security force including army Assam rifle se nari ko aduna mase implied meaning the aham da lerami base central security force sina makoina target tawriba makoina di hek war di tong da base hambada maitai gi thangai seng hai bada insurgent group sai tare ko insurgent group si ka central security force sing sina direct waina confront tawbagi mahutta kari hai ni kuki gi arm group sing si hojik su da lainari babu orga su ayamna su da leba organization kunmunga lai ridra ko makoi se sinaraga makoi gi behalf ta maitai gi insurgency ki leiriba engage tawriba group si da asiki against the work to honba makoi bo matang da movement gi matang da pau piba arms ki matang da kangdi any kind of intelligence nadrangna possible oraga na confront to honba engage to honba masi bo ekona proxy war khali hoje amu naga gi body sing jin hari se ajam seng na hai gre NSN gi IM gi leader sing buiba phauno phau hai ra bra in khali kaina haida kuki arm kuki sing sina Naga ge leiriba haidi maruena arm group se naga ge NSN IM leiri dana ko maruena seta wate ete naga ge organization arm organization mayam lai koi bharat sarkar ga ceasefire tongna dana makhan gi kan to bulairi amana framework agreement amalai aduna ta ba ka se gi agreed position kraina NSN gi fraction mayam am su adumai leiri hariba ko masida target torokpa target masi thengkoki gi arm group si wo thengna ba bharat sarkar ne sin mani haibasi masi ekoina hojiki hariba nagai bodies khangde maitai gi civil society khangde masi chorakna adum allegation tawdana lakpani masi gi praman modi hek leitraga su masi proxy war de engage tawe haibasi gi praman se leitraga su masi gi implication hai tare ko thoiba thodok othok sindu yengraga masi gi implied oiba meaning ama ekoina conclusion oina tarak pani hai tare ko aduna ni ekoina proxy war hai se ada proxy war se da karing matam da arm group sing du against the natana innocent oiba mi sing ko civilian se ari ko maitai gi orgo su naga gi orgo su civilian sing su victim oiba mayam yaure edna ko aduna masida terrorize to honba hatokpa khotokpa abduction to wa masisu some kind of kari haini proxy war ni ada mai to no khalle hariba aduna hojiksi ngasagi show to no basina maram oidana kuki gi organization kun manga sidi yamna kari haini
Bharat Sarkar ki Central Security Force ka khut thanadaba adagi moigi terms of agreement du ki manung thangi sengwe de makoi designated KM da lagedamni moigi moina pairiba arms sing du su nasagi under lock and key thamgadamni adu mayamna tum uriba khangi badi madu ground di madu tawde makoi designated KM ki outside da chali khulai pudna chali aduga innocent people Power adum hard work kopasi yaure je koi thengnare hariba ko se khudam mai na hoji ki hariba koi ge enkarna panbi hariba paidagi serious oiba khadang nuai ta ba inhuman oiba barbaric oiba mongda kocha khulgi naga civilian taru khakse kari hani koi ge me gi 13 da masi abduct toraga phajil horaga keno towa tungkona jun gi tarik tara da asiba masa phangba khopa asigi Kanoski situation si matang da ojigi Kuki Jomi council ida KZC se masigi president na ngasagi media da haribasi emotion dagi maram oidra Kuki arm militant sing na hat pani mo admit to reba masi ekhoi gi investigation da di NIA no butoro su Manipur police no butoro su masi langla langjin yamna chouba mane hariba masi dagi culprit oiba mission do trace to bu yaragadamni hariba adai khoina hojiki media da khangde manung dom khoi hangnari bra NIA da case sinagren hare adu roboi di NIA gi mission sina gobuni khangde khoi satpani khangde KZC gi leiriba chairman khangde spokesperson khangde na khoina hojiki Kuki militant singna tawer harmoni na khoi Toiba Togoksi Matanga, you have full knowledge. Knowledge Remnina, other Maming Matapio, Kun Bio, Mokogi, to the yard of mission door. They have to be brought to the Korean book Haita. They have to be book Haita. Book Toraga Mokoida, Justice to Panganbatai Hariva, Madu Togdraga Togdragadi, Mazagi, Ladiba Law Enforcement Agency, NIA Warsu, State Government Orgosu, Masi Magi Matok Togdresi, Mayamna. Haiduri nereba thabak to ka anda dani me amre mokoi mi halamaga su mokoi ge phangpam thokpa serak to phangani kaina the law is taking its own course ko haibasi tawpham thokpani adu bo laibak thibadi ngasi phawgi mamang da koi anchor na HEEYAI na haiba dumai dona Manipur state government dagi kari hani mase mokoi na kamen amta pidna si silerabni na koi hariba kaino singse yam thuno bu Harani Warsu, Mokoi Azil, Tamni Warsu, Adugi Matanga, statement Amat, Amata Pirakta, Sarkar, Sina, Tokum Topa, Matozika, Torukti, and Prajan, Peneramoy, Haribo. Other Masi, Tangising Baggy, Yam serious with a crime, Nina. Serious with Yam inhuman of a moon, Nina. I quite the law the Wahimale, Deterrain Zena. I couldn't around Mamata without Toragadi. Madugi Aramata mission do. My Pangam Topa Serak to Panganbatavani. Deterrence when a mother Serak to Pandrabatagadi. Aramator missing Haitaria, criminal Ovai, offender over the Ovai, Makoi freehand like quite only but we I have a feeling like Ragadi, Matunga, Sugumbagi, crimes in the Tolopada thing with the one Hariba. Aduna. Overall, Equina, Masiki situation, Manipur, she rule law later. But I told but a towa, other state government, Sisu, Pra, Pre, when a Masi, walked of the way moves Uva, state governments get Ladiva, Home Minister Kangde, Chief Minister Kangde, Mokoina Masi situation is serious when a hundred Matang, he did wrong away to the quick country as Lo Harja, Harsia. Adobo, Hosi Consacol, City. Openly admit to Nina. Makogi Hariwas, President Kangde, Secretary Kangde, KZ Sigise. But interrogate over the so either Namase, Hydok of Yaroi. But I walk Kogi Ainda, so I lay Brian Kali, Logi missing with the verified Tony. Kanago Nupam crime Toraba. Crime Toribu Nupa Sigi Matanga, I quite Mission Praja, Amana, Kangna, I quite Madu, police station, the law enforcing agency, but a report to Dragati. My Aishamak Baradi later so, Masisu offense Amaneva. It is the duty of every citizen, innocent citizen, to report the occurrence of any crime and to report about the whereabouts of the offender. I say IPC, the Equina Yawa Tengaki River. Aduna, Amaramdi Kuki Jo Council Gi President, Laivasina, a state key.
police official khangde NIA da khangde hojiki offender singdo adugi matang da mase report pifam tho ye hariba pi da ba itself so makoi offense ama report se pi dragadi they are also committing an offense aduna masi ain gi por se yamna mayek sengna advocate sing ne hena khangabani aduna masi gi langla langji ji thiraga masai gi hariba am Kuki group singdo they have to be kari hani book hai tare ko makoi da phangom thokpa aini matung ina serak to pifam thoi haina I ama round sira I thamjage okay thagachari pabu makha chathajabo inai oja khechumem shanta da lakjage oja shanta khigi hariba sida memorandum pishin bagi wafam sima laire justice PBU haiba sima laire adumapu justice piba hariba si khigi law and order sidi khigi state subject oibunina Manipur lengakna lokhat kadabasi KJC na admit tawre higher power Manipur lengaki maikai dagi hauzik phawasi karigumba mata hariba nahan statement piriba makhoi singi mathakta kauraga interrogation tawbagi wafam aduga miyamna pamliba justice se phangi habagi mami se oja adumak hauzik phawda lengakna lairiba phibam sinadi justice si hana dagi su thoibe incidents mayam sigi justice si hana dagi su dum phangdana su dum lai makhata ba su dum phangani habgi thajaba se miyamna ngasi bo su dum manglaga lairi adumakta masamangna ngasi bo de thoibe mayam sida any organization amana khoina hatpani khoina tawbani habasi admit tawbu laigidraba su handakti KJC ne admit tawra phawbada lengakna kari su amata makhoigi mathakta tawdaba se oja masi kari karamba hidden agenda leibajatno masi ojagi point of view da kari kamaina oja yengba yai ongtang thambiyo sa manaki manipura tawhidaba taidaba thabakayama hosiki 2022 gi matung semkiba BJP ne lusingba manipur ND sarkar haiba tare masi matam da yamba loi thopa masi kaino haiba matam da khoina administration je yamna phattaba law and order ji yamna phattaba adu masi phandaradi hai sarkar akoina hojiti double engine sarkar haibisu yare mamangda gi sarkar mu PR khar le go hojiti center la su sida su leini aduna manipur gi akoi gi lenga ga si BJP ne lusingba akoi gi handa ki term ji gi ani su bhaiba tare handa ki 12 assembly si masidi le yamna son bhaiba tare masi administration je sol labarina amana tawning ba bata tawngam deba se masana akoi portfolio yen thokpada thama changi adagi manipur si akoi apik paise nina sidung phule barina masi mati si tarani thule gedabni tari dam hangi masi ok mention baji hojiti kaino da akoi February ta February March April May June thamari July haigram thamanga je akoi 합선 방금들 레이 아주 시기 색깔이 wakhan 간다봐 좀 투어 보이는 좀 레이버만 봐 투어 와이버 시대 거기 야디에봐 하이디 아인 레이터버 타바꾸면 아인지는 살아이드는 나코이나 도시 거기 하나 미 따룩 망그래 하나 khara 망에 타도록 그래 비행항신 따룩 오면 타도록 그래 아디 쿠키 주거 파젤레는 시 파나 고나 떠리지 호이지 랜섬 이 몽옹다 거기 똥나라 보지 미 파라가 아두나디 마시 얌나 사티네는 파트라바 아이는 마네바 그노면에 인미시는 마네바 마시다 아이기 마땡 로드나 거기 오자 나바기쇼나 하비기거든요 그이노 할 때마다 거기 쿠키조 강신나 마코이나 모이나 그노 떠이나 모이 액셉트 오래 마코이 미신을 떠보네 나도 뭐 강가버네 액셉트 오르디 아두 보이딩 자기 미도 강가보디 아이기 마뚱인 FIR 뭐 떠오다나 고다나 떠로 모두 파다나 고다나 떠오다 보네봐 하이리 액셉트 강구도 모두 하나 파가도 보네봐 떠오르대 아두나 거기나 마망다 하이도 아니 시기 본심도 하이자 그래 거기 허지기 सरकार 시디 거기 선행한 배 सरकार 하이지 그노 마담다 거기 마코이는 로이는데 강바 산우란 바이 강인을 산우란바도나데 아두가 마두가 거기 산우란바도나 산독부 독비르게 하이라가 내봐 마부두가 산우란바드기 갱두가 야나라 부토나라가 배사 롱나이지 수마이 떠오다나 거기
double standard mi hat pa sing ji sarkar phone khanga bane ba masida khoi gi sarkar ki lokhop gam di se masi sarkar sina khangjen na da ba ma natraga akoi tawru ai na tawda ba ma khang khang na tawda sini adna makoi hoji le BJP gi sarkar sina akoi khanga da bani maram ni kai no da center le ba moi BJP gi moi high command gi attitude makoi gi matung ina da sum taw le ba makoi ne hek taw jaga da ba aduna ning tam moi dam da le aduna di makoi sine ba koi na mai taw da na akoi active hen ga de hai active ti oi roi kai na ma tam moi di yam ujoi thok pam ba pham pam ba pisa pam ba adu gi bhap da le ge ba aduna praja gi wakhan di khan de makoi myam se aduna akoi ne yeng ma tam na Sigumba conditions di yam sathiba ke no sida koi in proxy war by Kuki armed groups yam phaje ado maji naga body na hai bane ba si khakten na te ba naga khakten hai bane te ba manipur da koi si proxy war lo si maitei ju maitei pang ju si lai ba koi irrespective of my caste creed religion adagi mai ke no myam jam ta khai hainari bane ba se akoi na se naga body khakten hai bane naga body khakten hai bane te ba maitei ju hai bane ba si proxy war lo sel la mari ke masi proxy war se to matam da wai se akoi Kuki ware Naga ware adugo maitei ware maitei pangan ji di khara phabra loin mai changba ya ha di agoi Kuki area jin naga changba ya bi hoji naga changba ya dre ba hoji naga ge area da Kuki changba ya dre aduga Kuki area da naga changba ya dre Kuki area da maitei changba ya dre adagi naga ge area da di agoi maitei ba changba ya de aduna ne hoji ngasai gi naga CSO mayam ga aduga maitei CSO mayam ga puchal la kai to si khosi ge gan ngasi khabar yawi singmai rom da naga gi agoi CSO singa maitei CSO sing pulaga maji mai to du sin ko na si happy ge mai yawe ba adu si de ko na khanma mata da naga gi maitei gi Kuki gi natra maitei pangan gi wana te ba manipur pumba gi ne ba duna si gi phajana lotion gi haira boidi akoi na hoi pali sarkar si gi yam kanu change ba se ngarang na handani akoi naga akoi MLA sina naga MLA singa ji NPF gi manga yauri bani aduga akoi BJP gi su makoi yauri bane ba makoi mayam aduna akoi Bharat Home Minister ama CAP dana khotana wari sa dana khotana tawri hai ba se akoi mai party na se BJP gi mi yauri ba BJP moi yam da akoi gi ani di yauri ba amana akoi Chandel lagi amana Tamilung da yauri ba makoi permission ji center da ge wari sa no kala state gi government kala wari sa no ayam ji pi da ba aduna akoi ni yeng da je akoi political party sing sina magi party sing wai tawge hai Kuki ji nugai ji Kuki manung da su akoi BJP gi tare yauri ba si mai da akoi yamna tayang ta soina khan ba hai tare makoina aruba film singba si daina akoi Kuki jo akoi council do madu khakta taina ba ta aidi hawi leiba phomong sa leiba siri khemjan nusing sarkar je musi kai to ye sineba mi pha bai si sim sergi mongwalo do su ya ba police na dum pha ga do ne ba police je si policing to no ba kai ama to do ne ade ai gi matuna court ko phu to ko tong do ne masi jom ta to da BJP na pamba BJP na nusing be AD na pamba le ba si di puno ma se akoi hainari ba ne EC mohin loksan gre yes adagi akhoi gi keno ED makhoi oire NI makhoi oire adagi Supreme Court makhoi oire na mot pina ba yong da dei sine ba singo film se di akhoi hai ba party se machine akhoi yam na fascist ba yam na authoritarian ba Srimati Indira Gandhi na akhoi sei yankhai ma thogi mamang da akhoi internet emergency article 352 gi chalai dana akhoi Bharat otkiba do madu da gi hena aduna phongna akoi chalai ro otpa hauji kisina article 352 je chalai de khangdana otpa adune ba manipur jo ai ane dunia ko isamona manipur governor ga wai sanama da bang nai medam wiki na article 352 je chalai re na hai mana ade ate to pagan chalai de hai ba sarkar ji governor hai je
अखोई मखोई कैनोनी सरकार की भारत की राष्ट्रपति की म्यूनी मणिपुर सिदा अदगी सरकार को मोई यानदब खंगनदब लैजे अदुनी नहीं अदुना मणिपुर दा अखोई आर्टिकल 352 चलाइदब अदुगी नतब अद थाइना 1975 की जून की तांग कुनमंगा दा मिसिस इंदिरा गांधी ना चलाइगिबा याम तुकुजनब इमरजेंसी अदो अदुदगी ngasi बीजेपी ने पानबा इमरजेंसी चलाइदबा कोई सरकारना हेन साथीना अखोई मिनै जे चथरबरा हाइबदुने अदुना मसी प्रोक्सी वार से लोइसन हाइ तारबोदि अखोई सरकारना अखोई कुकी आर्म ग्रुप से अखोई मवांग हाइग्रे अखोई मरु बिरेन सिमसे ओरिंग कैनोना तंपांगना नंगना अइना तौरनी अदुगा सिंगदना अखोई अमिसा तौर अदु सिंगी कांगोनी ने हानरिबा खनरिबा अखोई मीटरसे अखोई मियाथीना यार म्यूसी खंगदब मोंग हातन खोतना तौरिबसे अदु नगागा अखोई कुकी चिंगी प्रजासिना मखोइदा शासन दो यौदरब्रा चिंगी प्रजादसु मोइन शासन फजन तौदबा तमगी प्रजा साथीना अखोई फजन शासन तौदबा शासन मोंग मोइ नाइदबसे मसी दमुतदि अखोइना मणिपुर लैरिबा अखोई नगा कुकी मैतै पांगन लोइनमक लैरिबा इरेस्पेक्टिव माइकेनो पुल्लगा अखोई पुन्न थिनमिनो चंगे अखोइना कुकी खत ताइनबा नगा खत ताइनबा मैतै खत ताइनबा अमा अदुना यारोयबा अखोई अपुनबा मणिपुरी नेसकी अखोई कैनोमा सागपम चंगी हाइना आई आहान राउजे थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच थागचरी मखा चथजबो इने ओजा शांता नाहकपम द लाक्चगे ओजा शांता and proxy war by Kuki arms group Naga bodies hare proxy war solution bagi matang chini dumakpu hojik lariba conflict sida yamna maru oina achauba khoigi kari haitare adumak miyamna pandana toina larise sugi problem si mayam toina dum pallaga laire ko sidasu ngasagi oja santa da ine lakchani sing ngasagi hairiba khoigi Kuki jo council na hairiba naga Jilina Tarukse, Maquin Hatpan have admit Tauro Pauba Lengaki Makedagi, Karigumbam, the Torok Tabase. Amarum Damugi and Rakanda Kugi, Sugi, Suton of Matam the agreement that no operation stop armed activity against security forces and civilian Hari neighbor. Adu Targadi, Suton of the Kienoga UPF, Suton give us the Hariba agreement, Sida Heidi Kugi security forces, some of the civilian gi the Kugi activity Kuino make up a corpusy, Lipkadavani have a say hide Adubu, Hariba Su group tea, the Makuin Piri agreements, gi ground rules, Budum to Gairagalai. Adumakpu Hariba Kuki Jo Council na Makuina Hatpani hide and admit Tauro Pauba, Lengakna. Karigumbam tanga sipok to bungam the base have the ECI the Gikari the NI the BJP loin Makogi Makuta Lagre have a wapam su Tambiri do the Tana double standard oi Saning Hunbagi statement and Kaksu Wahayamasu Kogi Oja Ketramium Santa upon Biba Sigi Matanga Miam Hainarisi KJ Sina Camera among the Togla Aga Aikoina ni hide and admit Taurise Tasing Amuk Masagi Kogi KNFP ki Tangboi Haukipsi Mana law breaker ni Maginupina Hariba law making the Yawanina Amaromda Masi Hena BJP da Shokani Habagi the Makta Hariba Mayamsi Nemchaki Gensi Swani Habagi the Makta KJ Sina drama Tauribra Makogi the Makta Mayung Yabirabra Makogi Nahan statement Hogla Ibadu Dramani have a wapam Suza Santa Miamna Adumak Hainari. Adumak na lengak na su hariba potse drama oigani habagi wapamda. Adumak lengaki may kaydagi hajuk makoy interrogation tawda makoy bu phaba pun makoy matakta kem tawdo se. Oza santa miyam na tongan ba narrative tham na reise. Adumasi achumba khara dum yawra bazala kamay tawza no oza santa ki point of view dang thamyo. Ay wakanda de. Ay individual opinion ni ko se organization ge adu ge ada wana te ay kona mu madu ge mu Sendung in the town area. One arm was a kind of my law and legal perspective. The young pay. Hosiki, some of the Hosiki government is the operations at 30 years in Lego. Operations at Tabzimoy Shugi legal came a man Hansangudo, Changure, Adugi report, Amata Kanantana Kogi, media Razuleke. Hosik and Pambi is Lermoikas. No, we do the Mika.
changi am kota khulai kya le mi adu da am kot level later whatever ko ai ko hana am kot de du leibe ya su ya mo ke manung da game du generally gen wona habo to bore mo ne ba adagi nga sai gi secondly sakana chathar iba step sing sida even high court na wada high court to petition file to na NI procedure kai yo re na court no hangi ko ado aina hai court subsidies to wera da adu court ki da labor record to bawda hoji bo phasana public da record am da leitri akoina tv da kai da phamma go hoji discuss to me am je general akoi ki general idea ai idea phami me am ge idea anchor na hangni bo question do ne ba koina khumi je ko ado akoina even Imphal Valley manung da agitation to matam da bawda akoi ye government da pressure ma pi bo waina agitation je dum tawri ba da akoi law fraternity sing sina thoi ba manipur da thoi ba thodok sing hai ta maru waina 19 kano se akoi ye kuki kochi ga kolen ni marak ta mi le gi da ba yan adu ma tum da operation ja tarak pasing yan khwai de maru waina ngarangan kuki jo council kamu da aina law thoi ba koina sounding man badagi haide akoi mi hai da re ne koi aina ma gai da so ko koi mi sing na hat ne have je moi declare to ram ne si bau da cyber gi ek ma mama de gi BNSS ki ek ma mama India gi leina ko masi skip loin tok tho gan da masai akoi hu si dum nei ne ri ba masi se kari gi tok dri no kamai na tok aina su petition na ma tharo leite mi na su tharak leite adum nei ne ri ba koi se ko government da hoi government gi bu de soi ni na government chai be se masam dam ne ko aina sum gan bada masai gi general confession and digital evidence laws shida ko chi matung manung da 183 BNSS ina shida surum magi se dum case pan ya jane ba the procedure for recording confession which include audio video and ko electronic means ta dorok ko jing je si ju dum 183 BNSS shida pan ya jane ba ado si ju ko ju ba dum pan de le si ga tan te to su mam le hoina pan ya ba ko ado su pan de dum le then section 57 ga 63 se si je bharatiya saksya adhiniyam me na malai ko si jina ka hai da social media post ma ama adagi digital video ne aduga screenshot hai basing se classified document noina court pu ya se case pan ya se action matung ina ko ado husik bau adum si jo dum ado ji digital video ni drama na koina asal me ma di ANI de interview lo ma le ba ANI si in kanona akoi India gi news agency collect over kango mane interview lo male ma adu direct hai ne ba adu dagi tholok video matat me amne ba koine phangi je hai ba section 57 63 je sidesum pan me ju pan do wale ko then adu matung ne so moga additional specific charges ka sum PBI kai no hai ga na se section 353 BNS se public mischief timing on the hoi chik to ba mi on ga hene ko misify de ko ye kai ne karan turan ga ta wadum ka to kangu je ko sida machine ke roge na mi on the panic fear of panic create to ba he boy ai do ko na hato amne ko soning na halu ne re kana na ki ro the fear create to ko ye do boy halu amne hai amne so na kan de jo atopa kangu group ama moina ta community atopa community amne jo moina ha pane ha ga je ko jo halu je ga ina dum hogala ga la ko yari ne ba se fear create to ba ta ko then sa ye na ta ga na communal ko insights or hatred sandok pane mai se ko ko ni sounding na hat pane adu ju dum 353 BNS si jo dum pan na adum thami akoi se loge ai ba मैम लेको खदांग नोंबी बा खदांग नोम दबा अदगी लोगी अखोगी फेटर्निटी की यूनियन हाय ताय को मैम लेको सी मैम से लोइन तुमिन ले हाय ताय देन अदु मतुंग दा मो साइगी साइबर डिफेमेशन जी जो तो वे कइनो सेक्शन 356 बीएनए से मा कइनो हाय का नोआलगा नमा ओन तइनो मरो नमा नांगम पोतो अमु ओंथोग्री ने बा नोआलगा नको अदु म लेरे देन 351 बीएनए से जो तो वे पोस्ट यूज्ड टू थ्रेटन और को इंटिमेट अदर्स हाय जे आई ngसा जे तो सी याम तीन फोंग न सी एक मैम से लोइन तौरबने अदुबो मणिपुर पुलिस की साइबर क्राइम कांगबू लोइना ना अखोई की लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंह अमदी सिविल एक्टिविस्ट मैम को अखोई सुमाय ngang सुमाय अखोई ngang मदी याम कल्ली आई जो ngang ये हुई सुबह अदुबो particularly case आई की खुद लौरगा taking the case in my hand and taking the matter forward so that
मियोय खरगी जस्टिस फंगदबसे फंगबा यानबा प्रोसीड्यूर रोमदा चंगचनबा ऑर्गेनाइजेशन जो लेते अदुई मथकता इंडिविजुअल जो लेते द गवर्नमेंट ना जो मथौ जे तौदे अदुई तादि ngसाई प्रॉक्सी वार हारिबा पोटसे इधर मसी प्रॉक्सी वार से अखोई कुकी ने चथरपनी हादि कुकी जो कुकी नार्को टेररिस्ट की फंडिंग मखादा खुलाई पाइबा नार्को टेरर की मखादा चथरपनी हाइबा खतंग हाइबा याब्रा और अखोई जी प्रॉक्सी वार से थेंगननबा इक्विप्ड को हाइदि खुजुखलाई द नतबा टेक्निकली लीगली एंड को मेंटली अखोई जे प्रॉक्सी जी थेंगननबा प्रिपेयर होयब्रा हाइबसिनेबा आइना मयाम दम तमजनी इजना असी आइना ngसाई 14 की CSO की कन्वेनर होइना अखोई की 14 की वखलोन हाइ तारे को अदुसु लेरे देन एक्टिविस्ट मयाम दसु आइना फावनिंगबा थमोय फावनिंग दुनेबा को इरांग जे याम कुइरेबा को याम वारे बे इरांग जे मयाम से लोय वारेबा दो रिपीटेडली ngasi जे कुकी जो काउंसिल याम फोकना हाइरेबा अदो सपोज यंग अतोप ग्रुप अमना हाइरादी अदुसु दुम एक्सेप्ट तौरगा चटकद्राबा नोंगालगा ना अतोप मा हाइबे यागद्रा वाइबुको नत्रा अदगी कनागुम्बा कम्युनिटी अमना नानी दो आइना मीबो आतो काना मकोक थुगायो काना आई साउनिंगने थुगाइगिबने आई हुजिदि साउनिंगद्रे ना हाइबि आबौना देबा अदो आइना साउनिंगने थुगाइगिबने हाइबा डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अदु एविडेंस मैम लेरेबो दुबो अदु लेना गवर्नमेंट स्टेप लौखतबा हाइबजे ngसाई नेमजागी गेंदुबो कीबा कीदबई वारी तो तोखरोबो को गवर्नमेंट दसो अखोइना माना करी स्ट्रेटजी दा मसिंगांगा इबजे हुजि बॉक्स स्टेप लौद्रि करिगिनो सि हंबे याबो मरमदि गवर्नमेंट मथकते एलिगेशन याम लेबो हुजिसे कई एलिगेशन नोहाय कांदा हुजी की फ्रेश था फ्रेश एलिगेशन अमदा को CRPF मैमना कुकी कांबू की चाना थकनो पूरगा थिल्ले हाबजे एलिगेशन नेबा अदुबो मसिगे एलिगेशन जे सरकार की मियंग दे अमु ह्यूमैनिटेरियन एड पीबने हारकनेबा अमनि नोय थजन लेरमनिना मथंदा चचर मदो चत्रमनिना सरकार की साइड की मिलिट्री एड हायरा कनो पीबनी हारकनेबा अदुबो अखोय की मियंग दे अमु कई होइना उगे गांदा ngसाई की हाटख्रिबा मियाम दुगी जस्टिस फंगद्रिङैदा हाइरिबा खुंदुदा नोइना ऑपरेशन चतरगा मी अमबो फाबा ngamद्रिङैदा करम मखलगी ह्यूमैनिटेरियन एड नोइना पीरिसे हाइबसे अचोबो क्वेश्चन अम लाएबा अदुना आई वखनदि आई ओपिनियन को अदुगा कोइगी मोवेना आइना रिप्रेजेंट तौरिबा ऑर्गेनाइजेशन से सिगी ओइना हायब तारे सिदि अखोइदि लीगल टर्म्स दा टेक्निकली लीगली मेंटली अदुगा को कम्युनिटी वाइज प्रिपेयर तब पामेबा अदुगी मथक्तसु मुका मीडिया हाउसेस सिंगदसु को डिस्कशन जे अखोइना सुमाइना फमिना मतमना एडिक्वेट डॉक्यूमेंट हाइ तारे को से समना हाइबदा नान की वीडियो मततुमा अखोइना येंगुरगा अखोइना सुम नैनाबसे सुमाइना नैनाबा कांदा लीगल लूफोल मैम थोलेबा लीगल लूफोल थोले कगावयाना चीफ सेक्रेटरी ओइमिने अदुना कगावयना खंगबदुबुदि अखोइना तावरेको बट देन सरकार मतमदुदा अदुगी वीडियो तो थोलकपा कांदा तौगदब थबक तो तौहौदबसिना इशू अमा ओला कांदा अखोइ मैम से नैनारे लेरेदको अदुगी नैनाबजे सिसु वन ऑफ द प्रॉक्सी नेबजे सिसु नैनाहलिजे कम्युनिटी मनुंगदा ऑटोमेटिकली हैटेड अमा क्रिएट तौरिसे को सिसु प्रॉक्सी बनेबा सि प्रॉक्सी जिना इधर सिजे अखोइना कुकी जो काउंसिल ना अदु हायगा तौरे हाइना हायद्रा गवर्नमेंट ना अखोइ द प्रॉक्सी फार्मूला अमा तौरगा अखोइ ब्रेन जे डाइवर्ट तौनबा अनप्रिपेयर्ड फॉर्म अमदा थमनबा प्रीमेच्योर फॉर्म हाइ तारे को अदुदा थमगा गवर्नमेंट की पिस्टोक चथनबा अदु चथनबा दा चथनबा होनाबा डाइवर्जन पॉलिसी अमा तौरिजाला गायना हदे फागद मीदो फाबै मुदा सोमदा अमदुना थोलागा अखोइना साउनिंगदा हापकिमने हाय अखोइ आइजे कना कना वेदर इज एक्चुअली इन्वॉल्वड or under so say 183 BNSS 353 BNS then adagi 356 BNS 351 BNS ma amje tawga magi moigi hojiki press meet tugi mathakta charge hoji phok tawdri kai gino haiba possible laise aduga amu government da koin tawdri kai gino hayagadi nang de yam thangadi nang di kari gi tawde ha so mu yae ba ngon so ko ai so individual tawya ba ngata ne bje adu am I prepared I prepare wherever ba si ma amje tekna ba ai gi background level lai tabra wari bu ko government di pura mechanized taw thammane ba aduna proxy ai poche ngasai gi lan nomai kapna baduna amani adu politically sanara ko matamda de mentally ye go matamda ni pura atopa ma oyeba sigi preparation di legally mentally technically adagi specific academically yam toan ba methodology ma chatra di ko sidi akoina politically hekta airaga saga ma thau tau ga ha so akoina dum taw ya ba pot oiram bai chance dum kitang wang bra na sumain tam adu oza santa hoji oza santa na hari ba mam do
madu preparation tau bahasi proxy sai proxy war lai re habasi May 2023 si May gi tang hom 2023 dagi hai ba proxy haba wahai si dagi ne ba khoina miyam gi machin da palla I ba tara ise adu bi tara gadi hojik si khoina hai ba sida lenghak na kaimta amta lokhate lokhatpam thokpa lokhatte haidana miyam gi de dum pen da banina lenghak ta taina ba hai ba sine ba dubu za santana hojik panbiri ba mentally dagi everything adu loin preparation tawbadadi habadi proxy war habadi anauba wahayim khak oibanina haidi sak chu khenabagi matungina oza santa da lairiba keno do aingon da su lairoi pabung da su lairoi oza kente akogi sidi ai karma jayo ko marai gi nate boza ai habio adu duna habadi akoi ai taseng bagi de sidi lengak na logda ba lengak ki responsibility ne ba si lengak ai haijage ko ai na lengak kan banate ai haijage ba lengak ki mathok je lengak to tawrak kanda several pillar of democracy leyeba ko somna phambiri ba pillar of democracy is na information ne ba ko adugi information dune ba khoina share to is natra adugo legal platform ma so leitra somebody has filed some complaint re high court NIA case to ka yogre ga na kaudana hangna tawri sine ba natra ko aduna different section of society jesi NIA case so aina file to ba TV de so aina ngang ba government gi so aina chaine ru ba dana so aina phamba sumaina proxy tek na ba yawe ha jabani da aina haijari di ko media na oji tawbiri ba somna anchor we ga aingon da hangbiri ba aina khumjari je kaino ha kanda law gi so law fraternity ne tawbi ba government gi so mana torokpa kanamta na torokta di activism gi issue la e ba du de di ko ara de di akoina mateng log doi je ngasai gi knowledge law adagi leiba BNSS Act dagi sugi protocol bylaw me amdo phakal ga yengum change adai nahan gi mogi sugi kano da ebenezer came hai bro kaino ebenezer came hai bro adu daga changmu gi report hosi po akhoi kanam tak hangde government ne jo present tawde CRPF ne present tawde madum police ne jo present tawde wari bu ko sigi me am je call to bom change hai jam ni da ado proxy du tawri ne hadu da hoji se sakana chathar je tawdre hai ba po che akhoi na tawde hai je through document and legal angle the proof to bom change ko chinna ga tang hai ba na di moi tawak tre je ko khangi dana ko adu hai jab ni nai hai okay thank you very much pabung dong lak chage pabung nakalamarom da oja santana thambiri ba wafam sida nakalamarom da yengraga budi oja santana pukhalai ba point ji adum phajai adumakpu haidi pukhalai ba pot khuding ba haidi seyinga duyinga ha pabung theory ga practical ga se practical oina chinda hairaga thabak oina onthokpa waba khara sudumak leitabdi nate sigi matangda each and every person khudimak akogi BNS Act ki matangda haidi ain gi leba constitution da silei si pabung mipung khuding kasu khangde ba adumakpu lairiba thoiba wathok thodok sing sida haidi even ai amana particular oina chatlaga hanguban tamda personal heta tahawe ba aduduna mi singje ai sungai mi sungai even arambai tengol gi matam amada haidi khulai je kan haunarak tana thora kan hauji edum phara kanda atatai makhoi edum personal ta hauri sineba sumaina tawbanina miyamna hangisi amana science amana arts logini kharamna sociology logini sumai different leibase babung kachu henjana ba yaba na teba adubu lairiba phibam sidadi kanagumba particular abana yam kanna tawrba matamda atatai taraga tawrani ngahakidi mayam ho tawrani loisalakpada matomda dum personal taraga adum dasa khudi mamuta loin ta haubanina adusu jasantana haibasu nakalamram da hek apply tawbada kitang lubagi wafamsu leitabadina tebo pabung adu ibetaraga di sigi phibam sida even cobra si Naxalite Maoist adagi jungle warfare da documenting hairi neba adu nahan tang kun dagina kaino phoba leilon bai phaida chang baduda pabung ihan hanba tang kun gi konsa khul dadi moi village dangagi village volunteer ahum phai ga dagi khulai khara dum phai dagi ani suba de tu gi duda pabung information leak oy dum hai kamaina su oy roi doino pabung Assam Rifles sam kaino haiba cobra sing du leiba mafam do phajana munna khangdaba nina makhoina lead tawraga chatle haba nina information leak oibadagi khulai di khara pharaga leak tu oiram nina ammi embo phaba ngamdre haiji aduna babong khoi social media da sudum u da even akhoi hoji governor oiriba
si aduk matik hai sing hai ni manipur da lak pada masi hero da gi zero ole hai ni adi tongan ba DGP adum zero da gi hero da gi zero on gi banga tani cobra sumangai cobra do la e hoji cobra do ngaprum da na chap on gre magi mahu manipur ta loi mangai hai nei sine ba adu ta ga di pabong si gi phibam sida masamang na hai ba pochi akhoina tawbani hai ba bolengak na kaim taw da tardi hojik si akhoi je dum tumina laidori bra natraga lairiba ain gi paibiri ba judiciary gi maikai dagi na kari kari tawba yai pabungi experience dagi kaino da moi gi maikai de kaim tawraktrabani na sarkar gi mathakta oina miyam na kari tawba yai makhoi gi mathakta kari tawba yai habse pabungi experience hagadra pabung sisi tawba yai habado pabung tang thambiyo khoi government se lai bai se marwana hai se wing home lai ko legislature judiciary and executive ko the executive si mathau di thabak to ba policy program do thabak oina execute to busine aduna executive hai ri bane hari ba ada manipur gi lai ba situation sida especially in a breakdown of the law and order ko breakdown a complete collapse so hai bi ai masida kanana kai doga da have issues in a quick hand is public role karino judiciary role karino executive role karino public is a amana jigi makhal makhagi koi pressure group waidna kari hani marwaina imai bel sing natraga maira paibi borsu paida bi borsu tholoktana sagi issue amagi matangda kudamana abada arambai tengol gi isha sing mayam pharakpada masi yarwa yadana mafum khudimukta koi gi wakat mukapam phambidna ko masi su makhoi gi opinion na phongdo imni opinion si makhoina sarkar da yohonninge ni executive branch da marwena se nakhoina makoi phabe yaroi tawbe yaroi makoi mara leite thadu haiben singbagi certain kind of makoi gi wakhalon masi yowna ba adu honaribani ada hojik de lai phobni na masagi both electronic and print media laiba social media laibani na ekoina ngangi ba sai ba khuding makse kudak ta khoni yohoni wa mi simro yowi hariba in the same way masagi civil society organization lai using su kuki go su maitai go ko su naga go su khoi su pressure group ni moise thabak to gudi ngamdaba aduga executive na karigumba thabak khana tawna rabagi damakta karamba maikai da thabak to bi ge haise prajagi makhoi mihut oina haitare ko CSO gi leader singina from time to time si government ge soiba lebada koi himai chumba haitare ko hi honbada sigi maikai saladi phani hybrid sing basigi basi pressure group oimni ada judiciary su certain kind of government na jiki certain tawkhom thokba khara toruk tabada my constitution na piwa migi rights sing je kaira kumatamda as a constitutional court oina high court si constitutional court su oi supreme court su oi baski rights sing je violate torumatamda rights sing enforce tongna na ba prajana masagi innocent civilian sing na chalaga rights si enforce to biyo haina high court chali kari garang mata case ki mata su state na fail or kuma tam masi case to godam ni investigation to godam hai sing basi supreme court su high court na order pi dana CBI gi investigation to bu case me am dai gre dana ko adu da hojiki chahi om henwa jira thoklai ba convention problem di ngasai gi state government na to godaba thabak se masi english thar gi inaction hai tare ko thabak to phom thokpa ngasai constitution na su pijaba adagi logically su tofam thokpra aina su khanba morally su tofam thokpra aina khanba thabak sing se state ki executive sing sina ngasai gi prajana pamba natraga ain gi matungina tawgoda ba thabak torok tabadagi ne ba praja sing mayamna pendri se boba se khudamona ha habji action lo bai se khudamona khasu khra promo bom su darkar lei hariba suppose ngasi je crime sima thoe crime sima thoba khudak ta khangba khudak ta promo ina masiri investigation toba mi phaba punba toraga di sarkar aba leiri ma thabak tori je khoi loi khangane ba aduna ta bida tuminna sum lesilaga di sarkar si leitre state ki khoi je pura sobo vacuum ma leire na khoi prajana khali adudana tana laiba state ki executive
Maruana, Chief Minister, Amazung Magi, Loinaba, Home Minister, Amazung, Cabinet colleague, Mayam Singita, Government, Tazavasi, Manga Eriba. Masi am level Tibani Tazavasi, Masaki, later Gadi, they have to pay a price during the time of election. Aduna government amagi legitimacy habam sulei ko legitimacy se mokoi amara bodobudi public na vote piraga karaktana governor na wasak lawduna kana toremni adugi legitimacy su leiraga su karigumba mokoi da piriba mandate kana piba mandate constitution piba madudi to protect the life and the property of the state ko masagi marwaina fundamental right ne adna right to life se article 21 of the constitution yauri bane ba masagi konsa kol ge moi taruk sigi life se protect to bungam de se kana gi failure no the state ki failure ne riba tatra mokoi abduct to holaga masagi yam thin hat ke se masida kana gi failure no idi state ki failure ne riba state ki failure oraga di tagi constitution machinery se fail hoire haraga di amuk hana PR lakna bagi madam su mo invite to ide heriba aduna aroi bedadi ekoina haining ise state se mai mathok to khum thokpa to biu natraga di ekoi paja se hingba ware pasagi kaya koina ekoi hojiki yo national highway sing se hojik thingdana Impal Dimapur gi road se tha ama makhai hena date May gi 13 dagi close thorpuduna hojik se May gi tari ngasi kunipan yore ko tha ama makhai mukse te thinge sida mi su movement yadre azagi goods puselak tare adagi swaida jiri bam gi phat khidraba road se samau convoy dona khara pore ekhoina hingi wa khring se yamna kari hani yamna kari wana hingba pusi khule ne hariba azagi अखोगे रिक्वायरमेंट से हमारा मणिपुर की 80 to 90% दी पोस्ट मपानी पुरगे हिंगिनी युम साबे योट हायो सीमेंट हायो नत्रगा अतै अतै गाड़ी हायो गाड़ी से अखोई कनो की गाड़ी की सी पुसिलक्त्र मिना गाड़ी योंद्रे मिना इकोनॉमी से दा GST से दा अखोगे स्टेट की GST कलेक्शन तो गुरसो दुम हंथरानी मसिदा शो इबसे अखोगे एकोगे इकोनॉमी की सेक्शन खुदिमवा टैक्स रेवेन्यू द कारक कदमसु कारक तबा अदुमगे इकोनॉमी के सोबो ब्लो हमसु लैबनी असोमदा मिगी लाइफ की मतंग सिदा हिंगदर हिंगोय हाइदरा हाइबगे अनसर्टेनिटी से लैबा अदुना मसिदा खोगी जी हम खरसु कॉम्प्लेक्स होरे से कमाई तो हेना कॉम्प्लेक्स होरे से कयनोयदा हजिक से अखोय मणिपुर दा पालिबा सरकार से फ्री होइना मखोय सरकार से पालिबरा पांदबरा हाइसे क्वेश्चन होय अमा क्वेश्चन मार्क ने हरिबा कइनो DGP से सेंटर ना हापकनी मसे मानो होम मिनिस्टर ना पीबो ऑर्डर से मा इनबरा इंदबरा हाइबे सु मेयानो क्वेश्चन तो हरिबा अदर होइदि लाइन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल के कइनो सिसु मुकाइरगदि अजुसु जाम प्रॉब्लम हमने हरिबा अदुबो करिगुमा सपोज होम मिनिस्टर नंगांग से DGP न ताद्रे न खलसे को अदुबो DGP से IPS ऑफिसर नि माना सिचुएशन से फुल्ली अंडरस्टैंड तौरगदि मागी ओन करी है नि फ्री विल दा अफव तौरबई दमकदा थबक से खर तौवा म दरकार ले हरिबा अर मयाम हजिक पेनेद्रे से हजिक लेबोन कुकी खुलमी सिंग से खुलाई पाइप सिंग कोनसिल ले न कोइ कोइसेल ले न हारे कोइसेल लगा अमु मखोइना कोबरा आगे सिंग खंगदे आसाम राइफल ना अमुक चेलहनगी हाय मदो प्रेशर लाकपदे चेनहनगी हाइबगे अखोगे मयाम सिंगदब ले हरिबा मसिना सिंगनरी से मसागी नेमचा किपगेन अमसुंग मागी हस्बैंड को मसिना प्रेशर तौरगा कोबरा आजुंगदो करी हायनि मसे थादोखो हायना हाइबदे ओरंगने मयाम से सिंगनैयबको प्रमाणि लेत्रगसो अदुना कोबरागे कमांडोन सिंगसे लागा थबक तौने न मणिपुर दा खरा लेरमा थाजबदुसो अमुक मांगे एरिबो अदा थाजबसे यावदबा अदगी सरकार की कैपेबिलिटी लई हैबसु उतबा असेगी हालिबा मिसिंगदो कैनोना कुकी KGC ना अखोई सोइग्रे अखोइना हाटपनी हाइबगी मोय एडमिट तौरे अदुदा गवर्नमेंट अमन लैरिबसिना एक्शन अमता लरुक्तबसे असी येंगददी गवर्नमेंट सिसु कुकी KGC नत्रगा कुकी मिलिटेंट सिंग से कंखत्र लेरबरा हाइबगी अखोइना सिंगनबा मु लाए हरिबा अदुना अखोइगी पूरा कंप्लीटली अमरमदा हारुगदी इंटायरली लॉलेस होइबा एनार्किक होइबा अदुगुंबा स्टेट उमा होइरे अदुना मसिदा
leadership oiba singsina hetang mathona leidana mathona puthokdana state ki leidiba law and order se phajana enforce tawge haibagi mong su ude yamna kari haini magi routine noiba wakta adum yengdra khotra sum lei adumai tawraga de state se how long we are going to suffer kayam kuina sigi crisis se sum leigaduri noise ekoi nobody can predict it hana ke lakade 2027 ge election mamang da hariba manipur gi crisis se losin ngam gado sum mande aduna ekoi gi manipur gi people singse mayam singse yam kuina wagi ni haina edumai tawna thamjage okay thagachari pabung ai oja khetramiam santa dong lakjage jo santa hajiksi khoigi lairiba situation sidi pura fusion reaction ni chain of reaction ni ko za lairi se mitai ka kuki ga gi loidringa gi marak khoi solution ama product ngai da kuki ga naga ga sigi marak sida amuk ngahana khoigi chief minister na thambi statement amada naga ga kuki ga thoiba khoigi hoji conflict sigi marak da khoigi mitai na big brother role lauraga taishin na bagi statement am khak thamba sisu yamna kai haini contradictory oiba habidi maitai ga kuki ga si ya nagraba ani sigi marakta haidi mangraba haidi trusty visit to yasan nagraba habagi wahang si miyamna hangnarakani habase khangna matau karamna maitai ga kuki gi waroishin amal loidringai gi marakta statement se dum kai haini tung mang yeng the bida statement se miyamna dum tongan ba narrative se pirak kada bagi statement se dum khoi gi chief minister su dum thamak pase ui sigi matang da kari haini adumak miyamna hojik mahak se CM oina no popular government am gi CM ni harga su dum miyamna dami government haibsida oza masi panglan pangchop oidra panglan lan loidra haina su dum khalle sigi matang da aduna kari haini miyam gi luching ba moiragadi miyam gi representative oiragadi haidi leader of the house ni ado kanna haidi maitai ga kuki ga solution su leitringai da matau karamna naga ga kuki gi marakta maitai na big brother role lauraga habasi su haidi naga ga kuki maitai ga budi ama oire phareba kuki sidi naga ga su yanadri maitai ga su yanadri ba sigi thamaiba statement sisu jasanta karamba angle da kamain tawraga hair ibno haibasi oja santagi keno se kamain yeng beja simasu mayam ne am kanna tongan statement thamnari bani ko simasu hojiki hoigi manipur CM gi hondo aina maido yam self contradictory oiba ma khalga madu nungai ramoi madi maitai ga kuki ga loinam khanandraga su akoi kuki ngasai gi hainaiba narco akoi immigrant illegal immigrant kuki myam se maitai khanariba aduna masidadi akoi maitai ne tawdo na tin masi sarkar gi mthau yes akoina hekta maitai ri hekta inaba nagai ta no kuki ta inaba aduna akoi yimdu hoisi akoi se garana da akoi 18 june gi keno mayam lei su katana khotana tawnari aduju kaino matamda maitai ga naga ga tawni bane ba aduda akoina kuki na maitai ga naga ga tawna du matam santai ne ya pote ba aduna akoina 1993 raida akoi naga ga kuki ga yam kanna keno tawma matam sida kangji bungdagi lamthadana maitai myamna naga ga kuki ga akoi khanai khamuni chapa matamda lambi da moina ga kaksing khari yo taja adwaida akoi maitai ga pangan hanare ba musu ana akoi leji hanak ta suyebu akoi kumbi da akoi maitai pangan ga ekta mungna bui phima mai ta thole si mo myam se akoi maroina akoi CSO sina political party gi music na masigu mase akoi elat oidana masigu thokdana ba je koina hoi thone ba do masida khwaidi chauri mathaudi akoi manipur gi akoi sarkar sine ba sima ma da BJP na pani matam da koi May 3 ki 2023 thong bire nongtang kau ki akoi wai lowi akoi oja kaino su yawi nam gi su jawi wai tu man implement tawde akoi phanggi hai bu go phajana kai ki wai lowi khangde akoi ni yana bi je appeal to hai bene ba appeal ba wa mara na yoi to gi ba akoi political party yawi me na BJP kaino se amaga samna da ba
ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯔꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯁꯥꯒꯁꯦ ꯁꯝꯅꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯏꯑꯕ ꯑꯗꯩ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯋꯥꯡ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯁꯝꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯝꯅꯗꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯔꯤꯅꯤ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯪꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯇꯅꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯄꯪꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯁꯦꯅ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯇ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯔꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯀꯔꯤꯝ ꯉꯥꯡꯒꯅꯨ ꯅꯪ ꯁꯥꯏꯟ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯗꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯟꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯟꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯍꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯪꯉꯛꯄꯗ ꯃꯥ ꯈꯨꯝꯕꯗ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯆꯤꯅꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯏꯀꯅꯃꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯚꯥꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯃꯣꯍꯟꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯝꯈꯥꯡꯗ ꯄꯥꯡꯅ ꯎꯗꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯇꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯒꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯂꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯧꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯀꯧꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯀꯧꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯀꯧꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯏ ꯀꯧꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯧꯔꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯣꯟꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯇ ꯀꯧꯗꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯪ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯥꯝꯒꯗꯧꯅꯦꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯃꯣꯛꯇꯕ irresponsible ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯅꯥꯍꯥꯛꯄꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯃꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯦꯐ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯣꯒ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯁꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯁꯤꯃꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ 13ꯁꯤ ꯇꯥꯡ 8ꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤ UNCꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡ 8ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯇꯥꯡ 10ꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯁꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯣ
ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ naga kuki ado ada taule di am no wahan dok to yam ona terum chalane mi NPF se Nagaland hujarak pane Nagaland hujarak pe NPF se na NPF ki MLA me am adagi magi team ma puraga home minister unajabo ado koi positive oina laiseba hani je ko secondly akoi ki Arunachal ki chief minister then akoi Meghalaya ki moi me amna Manipur yausalak se di ai Christian base de yok ne laweba ai wakhanda Mamdi moye ngasai potse ahoina politically somna Manipur government thijan ma kojan maden India government ki problem de Arunachal masa maksu ene sena mi problem thengnari ni Meghalaya su khar dum thengnari ni ko aduna Christianity ki Christian leadership ki church leader ki level de ki talk pane lawe hai ta maramdi moye leiba cm am se ayamana Christian ga tane hoi gi sina amarom de Hindu haijara kai haijige ko mete haijara Hindu haijara adum da oire ko adu maje politically yeng matam da ai wakhanda thoidokpa akaiba kasu leitabra na khale aidi amarom de di phagi su phagi ni ko amarom de di aidi Manipur ki chief minister se handaki mi taru asiba pisal la tamosan da ko masi di madi yam haina bu asomna kan ki chief minister de inthoga madi yam ingna chigna bu legre na ai opinion de di ai mai khale me ko asi ade asok po hum du prim da pusala ko di puchai chai won heba asok po hum do program de di ko blame je Manipur ki CM de Manipur government na pitok pani adu to ne hoi pha de khote ki blame di leini adu ga pitok padu ki blame du bodi negotiation ki blame du bodi Manipur ki BJP se di cha dram ne handu ke di ko ade somna kan Nagaland ki kari ki moina to ga pi bne ha da maru ina ne furio de ne am chari se UNC ga ne furio ga Nagaland ka mu se am chara bne ba aina amuk Manipur context hanjala ga na aina opinion da aina haijeni je any step of peace se phayen log jai ko tamo san thano je habi ru chumi ngasai gi individual asi aina na hamuksu CM han bo or pada senapati chappa matam na jo high ram ne ba how collective gain una je political na te base chumna gi una ne ba kana ge so na IS officer ama hanagi kuki IS or ma'am leidana mana chak pisaram dadi madu political na te madu koi mon blame to ya ponte ba mai le nai ne ba du da sai gi issue ji karam gana political or ka ge have se si political oina ba ta na ba na ba su lanai mi khar si na di dakar oi have se si di chumme ba ko but then masi gi process yam sang na changa ga di pali ba lengak si da blame yam la ka ne ba ado yam thu na to ba ngam ga di ngasi yang mana ga se samna ha da hakule la me kuki zo la me adu la me ha da hai ba matam du da yam thu na palaga so sam bu de ga that ga to na sai gi hoji mai ma khut golden opportunity am lei kai golden opportunity no liron wifi da mangi ba taruk se alam taruk se gi asi mi hat pa se puthok ngam ta ga di kuki na lambi ga handok lai ra bani adu ge mi hat pa do puthok ngam ta ga di maybe ai na decision lo ya ba na te ko maybe community block tong ne ba community se wari am sanar ga through legal angle da pu ya ba gi lambi ga hang do pa ya ba room ma di ma lei bi ai adu bu lei ri ba Manipur da hojik lei ri ba ngasai ge problem ama koi wari sa ba sa da ba du da lei ri se si di perpetrators in do justice pi da na wari sa ba gi room lo bu di yam thina lu ni karam ba case handle to ge present to da ya ro ba ko akoi na so yang hai ni akoi kun mai da to pa gi kano to hai ni moi ju moi khara sok khyo court ki dum hairak pe ai then court of law ki justice ta kano da moi gi kari moi gi Kuki human rights council ai bra moi na puthor ko de moi di more than 500 crore in damage property damage to an hai bani adu ma ta moi di income tax amuk thi bana te akoi mi tem za le raising to this minimal property oi ta so income tax thi ko kamu ni ai je moi bu karem na bai na te ko aduna alai du da negotiable room do porok na bo na de chinna tombala ame chawbala ame hokip la ame adagi wifi la ame na ta ga kano la ame se sam na da kano gi akoi gi naga gi ma la ame har ga hek to oi ba ba condition di oi roi ba aduna akoi ne yam cautious oina government jina political level da ma gi si tamosan da hai chum me ba ai mamang na so tamosan da si da ma yam yana da ne si political party gi manung da yaw ba Kuki me am je moi masen han phamina hum jang he BJP manung da yaw ba Kuki je phamina ba loira kan da peace process ki
procedure am lakadavneba adugi procedure lakanda organization mayam sida sige agenda sida peace process tawni ha kanda tawba yai natraga tawni se khoi sul widow gi demand adugi demand atai demand maitai gi demand whatever demand ko le sing sida akoi adu yauna wai sagadra saroidra or at present huji ki lilon wifi gi masai gi leiba kano se khoi gi koji kotlen gi matang se si jiga lambi hangdok promotion first stage oizira atai duna political dialogue on chatha gadra ga ise si poche lakadone ba aduna yamna critical oiba juncture ne ado mapan gi chief minister sing ne yaw pose masi manipur gi internal matter da ko political matter habdi samne administrative matter da se samne habda singi to anba chief secretary thamgadam ni ga da meghalaya chief minister support ok lagadi madu khana bi ai ba ai hai je ko aduna ta basugum mi si bai court bi thadok na ko court ko adu da yaw pose yam piti oiba yam macha macha ne na ismain tamje. Okay, thank you very much Anu Ajay. Jadi mata kita. Okay, yani Babu. Oke. Kan oke si Home Minister unabai delegation da nephew reno. Kan no hai de nephew rai wo hai bor mane ko. Naga nephew Nagaland Chief Minister. Madu ko loina na chali se koi Manipur ki Deputy Chief Minister dikho yaw bu male ko. Adage awang bau shu yaw ko. Ada Mokoina Salaga, Ziki, Home Minister, the Haidiba, the gay Prime Minister, the memorandum, Samita, we had in a qua. They are doing the press conference, some Sutawi. I mean, as in main Mokoina highlighter, say the Nagas are under attack from the Kuki militia, Kuki armed group, the gay. Aduna, Su revoked of you, Haidiba, one of them, because Su is the enabling provision, Haitareko. Aduna masigi torib se makoini yenge ba angle se mase pan naga movement nama yam chong lady dina ko initian IM gi sahi kuire 1997 da ceasefire agreement lakoni aduga sigi movement sire 1955 56 tagi la bane ri ko aduna the vision of pan naga movement sidi Nagalim, Petra Greater Nagaland Yawa, Maduda, Arunachal gi part, Nagaland, Amsung, Assam gi part, Adagi Southern Karihani, Nagalim Sida Koige, Ukrul, Adi Senapati, Tamenglong, Ada Si Yawagi, Wapam Sida, Maruana Marus Hagalak, vision, Hariboko. Ad Madugi Nagagi issues, Nagagi political vision, Masi. Masida Karihani, Kaiba Piri, Hibam Suyori, Hariba, Mokoina, Tagalibse. I could the Nagas are no longer safe because of the Kuki armed groups. Other than Koini, young lady, I quick and was again Nagagi lady, but CS washing. She the Yoriba, Nagagi lady, even Deputy Chief Minister Karihan Diko, Petragan Magai, emulating Sina. Quick Manipur Sarkar headed by Yes. Kemshan. Masida Nagabu protect of Bibang Namdre, Haibagi Makoida conclusion Haigadra. Adoma later rank Kaleriba. Because they are no longer approaching the Sri Kemshan as a chief minister to protect the Nagas from cookies. Adana, see Kasi the Canada Bagomeni, Amakoi Mapangasu Late, Karimata Tabaksu Tobungam de Makoida High with the Canadre. Haibagi mo with my tongue Sagi, Nagaland chief minister, Mating Loraga, my tongue home minister, Unarubune, Haribatorise. Ada Masida Laiba Porsche, it is an insult to the Sri Y. Kemshan. I know was over the day. Mabu bypassed the Widam Mini. I did suppose Amor of that, Kemshan, Yobiro, nephew Reosi Yoro, I could put a seminar minister, Nisi Yoraga, a Quagi, Nagagi interest, Karihani, can view. Protect Nagagi life, she protect of you on highway avenue, Hariba. And then a quite Manipur Sarkargi, Home Minister, as well as the Chief Minister Shubo, Kantuoga, Makoibo, ignore Toraga, Tauribasi, Amaram, the Dimasico, Line Yang Bia de Hariba. It has a lot of meaning, political, Loiba, Amagi, Amaga, Tazada, Bagi, Kanomasung, not trusting the state government. I could have took a pig Abako. But Ziki Laiba. Kangpopi district se Sadar Hill district se Kuki Singna Senapati de Kaidopi Haina Lapasi Quay. It's a long movement. Long movement. Other Masido opposed to Sina UN Sina opposed to Rini. And Makogi bigger vision the
Hayeng Greater Nagalim Lakpada, bigger Senapati district se, including Kangpo, which is your was a palm neriba. Adana, I am Chief Secretary or in 2016, Nagaland again, Naga Students Federation in Mute Nerkalai. Manipuri of the young Muanium Latana Unay River. But that I quite I want the high say, Kariana Haigehada. There has been lots of agreements signed between the Naga Students Federation or Ansham or Mazagi Manipur government, assuring that Senapati district say bifurcate or right. Was a Kaido have assurance later, but you see some way for the area. Other I saw Matanga Karabu, the Moiso Peseli from Tarame. Taramatung dying Kale. Nagaland Students Federation, Manipurgi affairs the Makoiga Kuting and Bakery Lege. What is it is none of your business. It is something to be decided by the state government of Manipur, whether to bifurcate Senapati district or not. At the mind of Nangasaki, Nagaling mean I quite the noise Taway in Hypomkari Toke and at the mind of Arabe that the Kuretum Kara not very humorous way in Loyi the Hariba. I don't know, I quite affairs the Manipur affairs the Nagaland Yokshalapa, Meghalaya Yokshalapa say, I quite humiliate Tobani, I quite government say weakness to expose the Opani, other than Masi Yokom Tokte, but serious when a locum to it has lots of connotation, political one issue, administrative one issue, or other future Gilakada by Koige governance issue, Natraga. Political landscape, Lakada Kokada, the implication Yam Lava Pony Mase, line at Locum Tokti and I to my own terms again. Okay, thank you very much. I am Nojing a Sigi Pukachariba topic of Sida Tonga panelists Hongi, Masamasage about Warol Kiamat and Biduna, Mapung Pahan Bibi, the Makta, Nordic window in my Kaidagi, panelists, Ahumakpu, Hanhana Tagat Papung Doctori. Thank you very much for joining us. Luina Luina, Ming Tabi Kwai Punam Kimapam Dagi. Till then, take care, stay safe, and good night. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani. Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikoigi office Sparkle Educational Service 2nd floor Northeast Window TV Building Hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lengsin bira. Haksan Panatamgi Harabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changana, Specialty Kunhen Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Haksan Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lion Patapiyumpam Oiba, Service Lobby. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau. Northeast Window meaning Tabiriba Mayam Punamakpu Taramna Okchari Hazik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai warehouse worker gi Tabak Kauri Hairiba Tabak Asi apply to Biningba Miyosina presentable and good communication skill Leibatanatana Masagi Chahi Kunmatui Dagina Kuntrataret Paubada Leiba Oibigadabani Hairiba Tabak Asigi Pizariba Kudong Chabasing Adudi Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani.
2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizabata natana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamaral Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Aikogi Office Northeast Window TV Building Hatta New Chekon Rota Lengsin Birau Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta de Leba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makakayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabathaki Lying Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 call to Birau.